Shalom, selamat pagi Bapak Enang Nelongan ibagas Tuhan Ta Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan sigano paribata bani panorang sogot nerion. Pasada hita hurta martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami na marhabang senok di atas. Puji-pujian apa terima kasih ma isombah kun uhur nami hubamu. Malas tumang uhur nami bani panorang sogoton. Marhitehon ni idop ni hurmo. Tugu-tugu ham. Iramot kon ham. Janah jagi ham daging pakonton dinami saganjang borgin na salpuin mampen sogoton bagas malas nyur hanami uho umbani udoman nami Tuhan paroge ham hanay mariti hatamu pasi ibagas saganjang neron pe totap ma hatamuin nagabi oncolan ni haguluhan nami bagas Kristus Yesus Tuhan nami celah merapakon tonggo nami. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siyam marianan bani panorang sogot nerion nabu isisehan nami marhiteo ni channel YouTube on rigapan sigano paribata sa darion Sabtu tanggal 7 September tahun 2023 aima tersurat bani buku Yohanes bin 2 ayat 12 na makatahon sonon dopai nini Jesus ma use makatahon bani Sidea ahu do panondang ni dunia on. Seng anje mardalan bani nagulap na mangirikon ahu. Bani do tene panondang haguluhan in. Kita haganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Horja parambilanon sonay age pangidangion ni Tuhan Yesus. Mambahen sada paharana kontroversial atau peboy sobutonta membahin heboh hitung-hitungan ni masyarakat bani penorang ijia terlebih maai dopak halak parise janah marhiteon ni pengajaran ni ai lang tarjalo halak parise pasal hajong-jongan ni Tuhan Yesus sonai age ahana hinatahon ni aima pitah pengakuan ni sendiri alani aima marusaha do halak parise laho membuktikan ahana hinatahon ni Tuhan Yesus bahasa sitong-sitong do ai. Nah, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Marhitehon nirigapan sigano paribata bani panorang sogoton. Onma nalang dapot janah nalang jupah ibagas hauhuron pikiran sonay age pembotoh ni halak parise. Bahasa sangga ihatahon Tuhan Yesus ahu do panondang ni dunia on. Namararti ia anak ni nebata na roh humbani nebata naboy patorangkon ise dirini. Jadi anggoporini pe marusaha halak parise lahu mengindahi halak lahu paturangkon ise sasitong ni Tuhan Yesus totu pita sebatas pambotoh dohasa ai. Tapi anggo Tuhan Yesus sendiri seng na ibotoh ni na ihatahon ni tapi ai matongon iya songon na hinatahon ni ai. Nah on managabi malas nyur humabata selaku halak na pursaya. Bapak nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sangga ihatahon Tuhan Yesus subata ahu do panondang ni duniaon. Tongon. Namararti doai haganup halak Kristen langbe mangguluh ibagas sagulapan dopkosi mangguluh ibagas Tuhan Yesus Kristus. Jadi haganup halak na porsaya bani Tuhan Yesus Kristus haganup halak na mangirikon Tuhan Yesus Kristus, haganupan halak na marpangajaman bani Tuhan Yesus Kristus, langbe mangguluh ibagas hagulapan. Mangguluh ibagas hagulapan na mararti doai, mangguluh ibagas dosa. Mangguluh ibagas hagulapan na mararti doai, mangguluh ibagas hamatean. Mangguluh ibagas hagulapan na mararti doai, mangguluh ibagas habodohon. Totu sangga isobut Tuhan Yesus
Seng anjay mardalan bani nagulap na mangirikon aw. Na mararti doay bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Halak na porsaya hubani Tuhan Yesus, ay mahalak na mardalan ibagas nalihar. Jadi, boy ibanding kon hita ibagas 10 taon, sonahado hita, ibagas sa daruangan na gulap, pakon, ibagas sa daruangan na torang. Anggo ibagas sa daruangan na gulap hita, toto lang ibotoh kita, hujado pitu kaluar. Ija adong meja, ija adong lamari. Artini ay, lang ibotoh kita, anggo sangga ibagas na gulap, ra atu kita atap boy kaluar hita atap lang. Tapi, anggo ibagas nalihar hita, ibagas ruangan na torang kita, do may boto kita, oh, ijon tene adong meja. Berarti simbili hita ma, asulang tarlanggar mejay. Halani ibagas na torang tarida. Nah, so na do humani, lau kaluar hun ruangan on, oh, sabula siamu depitu. Berarti lau mau siamu, lang lau behu sambilo. Nah, ijon ma bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Halak na mangguluh ibagas Tuhan Yesus, halak na makaporsayai Tuhan Yesus, mangguluh ibagas nalihar, lang be mangguluh, songon ibagas sagulapan. Jadi purini pesa sitong ni halak na porsaya ibagas parguluhan ni. Mangguluh i dunia on, lang be songon halak dunia on. Jadi angko halak dunia on, lang itandai, jangan lang ibagas saliharon guluh ni. Lang tarsalah kon hita ay. Tapi na boy tarsalah kon hita ay ma, doma ibotoh kita, dunia on lang mananda Tuhan Yesus, ay maase, maguluh ni pe, mangguluh ibagas rosu ni dunia on, hape. Hita na dok mananda Tuhan Yesus pe, ra ope humani, makorjahon, songon, guluh ni dunia on. Nah, ijon do tene, namaningon takas bata. Artini ay, bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anggo mangaku do kita halak Kristen, mangaku do kita porsaya hubani Tuhan Yesus, na mararti do ay guluh ta, maningon do totap komani ibagas haliharon. Halanya halani bani halak Kristen, bani halak na porsaya hubani Tuhan Yesus do panondang haguluhan in. Jadi angko Tuhan Yesus do nagabe panondang bani haguluhan ta, lang be ibagas nagulap kita. Songonokan ibagas ruangan ay. Jadi purini PHP ni, adong hasusahan, adong parutulon, adong hamaholon, ibagas parguluhan taon. Halani ibagas haliharon do kita, ibotoh kita do, dalan keluar, humbani na masa na edo pakon hita. Halani pakon hita do, panondang ni haguluhan in. Rap pakon hita do Tuhan Yesus. Jadi lang dadap-dadap kita, halani adong do na manondangi parguluhan ta. Nah, totu, sonahado asibuhi itanday hita, panondang haguluhan ta in. Maningon do hapeni tene, porsaya kita, hubani Tuhan Yesus. Jadi porini pe panondang haguluhan ta, Tuhan Yesus, roh kutongah-tongah ta, anggo lang porsaya hita, totap do tene, lang ibagas sondang haliharon in hita. Jadi sebalik ni, porini pe idunion hita, porini pe gulap maperguluhan tak halani bahat ni persoalan, halani rapakon hita do panondang haguluhan in, seng hag ibagas sagulapan hita, jana seng gulap perguluhan ta. Halani rapakon hita do panondang ni haguluhan in. Halani ay, ahape persoalanmu, ahape parutulunmu, ahape naburit ni dopa kon ham. Jana ahape nuan namambahin holsokan ham, namambahin gulap perguluhanmu. Totap ma, martingir niuhur bani Tuhan Yesus. Totap makita, marpangajaman hubani Tuhan Yesus. Panondang ni dunia on, ase ibagas sa ganupan, naboy mambahin gulap perguluhan ta. Gabi torang janah liharma panonggorta, sonay agi haporsayaon ta, laho mandalani guluta si ganupari, sonay agi laho mandopakon haguluhan
na si holroh. Amin, martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong Bapa. Asi marhitihon ni sondang haliharon na kumbamu. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Tetap mahanami mangguluh ibagas haliharon. Mangguluh ibagas hapitoron ni hatamu. Janah mangguluh ibagas titahmu. Alane Tuhan, ahapetongon na idupa kon hanami. Rossi, bagi-bagi ni persoalan nalang ibutoh kanami. Aha nasihol mandora perguluhan nami. Seng anjay gulapan be hanami tongon. Jana seng anjay gabi gulap perguluhan nami. Alani ham do tongtong na manondangi, na manorangi perguluhan nami. Jana lambin buhay matungon, ididah jana tetap makawah kanami. Hubani pangurupion apa pangidopimu huban nami. Ibagas goranakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Jalan mana merapakon tonggo namion. Amin. Ora sobat taganupan, selamat pagi, ando harmatongon. Barang ahape, nedopa kon hita sa ganjang niarion. Dingat kita ma, Tuhan Yesus, panondang bulun in matongon, na manorangi lakahta, na manorangi perguluhanta. Ase, boy lambin ida. Kita malas nihur na pinasirsir ni bata. Bata na totap. Marhapor sayaon, martengir nihur. Bani Tuhan Yesus si peluah kita. Salam.